سندیکا و یکیتین روشنامه‌وانان لإستانبول کمبون داخواز آزادکردنا بلستیا 16 روشنامه‌وان کرد کرن یین کو دی 16 حزیران دال ترکیه هاتینه دست سر کرن. Basın ve ifade özgürlüğü. Azadiya çapemeni u azadiya ramanê ber bi nemanê ve diçe. Tirkiye te proseya hilbijartinê daye. Saleka dî dê hilbijartin bêhne kirin. Hema berê hilbijartinê parlemanê proje kanûneka nû pêşniyar kir. Em vê kanûnê veke kanûneka sansûrê an jî kontrolkirinê dibînin. Parleman te bêhnvedanê daye. Dê te meha cotmehê da careka din dest bi kar bike. Ew proje yasaya gelek dijwar e. فاروق ایرن سروک کنفدراسیون سندیکای کارگران شورشگران ترکیه دیسک دی بیجید اول نرک افتنه که روشنامه‌وان روانه زندانه بکن دمکی دا که هلبجارتنن ولاد نزیک دبن. Sürdürüyoruz. Haber yapmaya devam. Em nûçeyên xwe berdevam dikin. Em hewl didin ku xelkî derbarê rastiyan da agahdar bikin. Lê di vî warî da êdî rojnamavan nikarin çi bikin. Ew tenê dê karên xwe bikin. Divêt xelk bi xwe mafê xwe yê agadarkirinê biparêze. Mafê xwe yê azadiya çapemeniyê û azadiya ramanê biparêze. û rojnamawanan jî biparêze. Tenê wê demê em dikarin li welatekê bi rastî demokratîk da bijîn. خو پیشاندران نویسینن و کم روشنامه‌وانی د پارێزین چاپەمەنی ئازاد ناهێت بێدەنگ kirin و مەدیا ئازاد ناهێت ڕاوەستاندن هەلگرتبوون. هەر وەسە وێنەیەن ڕۆژنامەوانên girtî jî destanda bûn. Ji wanan Mihemed Elî Ertas, sernivîserê taka rojnameya bi Kurdî li Tirkiye. Derên yardstî ve rojnamevan û endama nûnera Komala rojnamevanên Diçla Firatê dibêjît. Ew nameyên ku rojnamevanên hatîne girtin diviyan ji zîdanê bişînin. دا کو بیرو بوچونن خو بگهینن گل و جواکی هات نسنوردار کرن. Korkmadığımızı ام لیورن داکو ببیجن ام ناترسن جبر کو اف کفنشوپیا چاپمنیا آزادا 30 سالیه. وکو هلگرن وی کفنشوپیه دما کو روزنامه ما هاتن بمب کرن، دما حوالن ما هاتن کشتن، دما روزنامه ما هاتن گرتن، ام هر لسر وی ریبون. ایروجی ام لسر همان رینه. ام بردوام بن لسر تیکوشینا خواه. لگوری راپورت سال 2022 یا ریخستنا پیامنرین بسنور درباره آزادی روشنامه‌گریه ترکیه درجه 149 دهات جناوا 108 ولادان. هاتین مای دنگ امریکا واشنگتن